svih ljudi koji su komandovali jedinicama da ne samo da juče nije, da prekjuče nije upotrebljeno ni jedno nezakonito sredstvo, nego ovo konkretno što se tiče zvučnog topa, policija ta sredstva nikada, ne samo 15. marta, nego nikada nije koristila policija Srbije. Druge policije u svetu, kao što ste videli, jesu.